tok tu Tuhan tu de bata Jehovah ala nung ngasikop nakito nga mang ulaw ta isude na yamang dangala ni gogota damang marbikas may nakin ibagasa sa daryon nung majalo pa masu-masu pa rumah tanggaw ne baru hamu amang nasa liling naon dua hamu anggo sadaryo mulai sadaryo nung asada bi amang jala gomos dohono kutu hamu amang mulai sadaryon ho mapa rumah tanggaw muna dari ko kamuna apa di hope burku dari kon apo so muda nang tua pangalahom denang nang songo loy nom ni macho unang ingot tamu baitiki apo somu tua mapangalahomu ikonadong do dihamu amang do dihoborku komitmen de bata Jehovah do namaringana di bagasar rumah tanggaku moloi di hamu amang di ngotamu di parumah tanggamu posro hamu amang nadong anama wo hamuna na dinalao mga lugahon rumah tanggamu na damang sonari ulo so mamang madarhela tu amu anggon naruhaku amang naburju do hamu dang di boto hamu dia damang nape naburju hamu amang om madarhelaon ikut tu ada do buana muda mang marsi paulo kamu di rumah tangga muda mang dah loy nang oleh yang komandar helaon tugas sojara di bawah nombong tu parjujiani yang komandar helaon dai kopo nombong tu paradatani Oras. Iya, merpot tu jauh hamuna. Asa masuk tu si panon.